International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa nga napawalwan, lagkip, tinapalabas. Oo na kasi ng biyagan. Awan pulos na pita sa turong ti biyak tiyaw. Lalo kasta di ko nambaraw. Dagtalaw ka. Dagtalawan. Tangay kita para tura ka matanda high school. Kasi ni manang mo. Hindi naggraduaran ta high school. Aramid na matindi kayat na. Oo na matindatang. Di yung lamo matin mo udirin tanak yo. Ni manang. Tilad na tararamidan na. Katsyak. Abawa nga naggraduara ko ti high school. Makamukha mo ti biyagyo ko ng latan. Kita nangarot ko ba? Ha? Makamukha mo ti biyagyo Tatang kahit kumata ba nakabagbasa ko mamati ko like, sino ko mang pabasa kang kaloko? Siyak! Di ka pag buenas dorge. Makamukha mo ti biyag mo. Kanya-kanya tayon. Naslasang ko pa dyan manunemi nga kunaan ni tatang tikasta. Awan ti turong napindas nga turong ti biyag ni manang manunemi nga inauna. Dua kam lagi ang agkapsat. Awan ti napindas nga turong ti biyag ni tatang kabuta. Agtrabaho man ti construction nga adladumat ti gudaway nga nabartek isun. Agtrabaho ti agbalmalem santo mabartek itrabi. Naroon ti Domingo. Manunemi. Gapoy na tayo to'y adadagi di kundaway manunemi agtutugawak ng agmulmuleng-leng. Kasano nga tanga, anya nga tatalamidak. Tapno pumintas ti turong ti biyag ko, ti biyag mi. Tengkay nang igan, pawagayam ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni Adorico iti Ilocos Norte. Dito ket may katalo ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Iti programa tayo nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Balasig II. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tayo nga lagip ti napalabas. Ken iti panakitinulong ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Certified, licensed and certified food handler in Hawaii. Ijay na papagayam iti Filipino foods in Hawaii. So nga kayo nga taga Hawaii, padaanan nyo ito Yum 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 Special Letson Pork Belly. Yan. Tapos ipakamunan to kata kayo ti online platform na. Ito yung daw, May 7, may 6 pa lang na. May 6 pa lang hanga 7. Aywan na yan. Di man kablawon, di kita birthday dito yung aldaw. Happy birthday. Ito yung aldaw. Sino? Tararan, tararan, taran. Happy birthday tang aldaw. Mat 6 na ito din. 7 na sigo din. Awan 6. Awan birthday tang 6. 7, happy birthday advance kay ni Presi Dagyo from Saldi Dagyo. Iti Waipa, Hawaii. Kasama tagang Jefferson Kenneth Nathan Ruiz Jr. Iti Sitio Lubot West Talinga, Lawag City. Darakil di premio advance hour di Juicy Rosales from Nanilo Rosales and Nena Patricio. Yan. And advance hour day to my husband Art Estavillo and my granddaughter Lexi Estavillo Ballesteros from Erlinda Ballesteros. Okay? Okay ba? Darakil nga gururay nga premio walak si the weekly and monthly prizes at gururay nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos.
Second runner-up, 20,000 pesos. Can third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award, no amount 5,000 pesos. No, ada kay nga bibuya dito page, ti paring Ray nga Ray Fiesta Sentenced Award, like, paki-share, ken ano sang kay nakapagpalo, agpalo kay ko ma. No iti YouTube channel ti pakabuyaan nyo kada ito yung video, no iti YouTube channel ti pakabuyaan nyo, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay ko ma, no sang kay nakapag-subscribe iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award. Okay ba? Okay. Okay. Ket kas kanya ramida kita gi-share tayo. Churun, chararan, taran. Hindi ito ituloy mawagan nga ibasa at pagkasalitaan ni Adorico iti Ilocos Norte. Ngayon na pimitas tumatlaing ngayon kay abuyain into 12 to 12:30 to 2 iti lagip tinapalamas iti Action Radio DCJC Lawag. Okay? Ijet ting kay adda nga pinas nga pang buyaan tapno makumpleto yo kabuyain dato. Ay nakay mag-live. Inag-live ita. So nga mabuyak to nga live. Gabat hintay i-upted iti premyo certificate of recognition kada to yung fourth grand finalist tayo nga ni Mrs. Vilma Castro Garcia. Tubo iti sungadan Paway Ilocos Norte, kalagnanan ita sa Jay Balawi, Pagudpud Ilocos Norte. Hintaban din ganda ito'y panagyaman ken panangawis na kada to aming nasa pada na pananan. Ito to'y may kaupat nga grand finalist tayo. Ito, dengan tayo ni Vilma. Adan fourth grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti sungadan Paway Ilocos Norte, kadagdamagdanad sa Diabalawi, Pagudpud Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagip tinapalabas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kami biyagyo yaman ak unay. Yan, dadyan ni Vilma Castro Garcia iti Balawi iti Pagudpud. Iso ti fourth grand finalist tayo. January, February, March, April, May. Sino nga tamo ti fifth grand finalist tayo? Hindi tultuldo yung ibasa pagkayam pagkasalitaan ni Adorico iti Ilocos Norte ngayon ito pakabuyaan ituloy tayo itong ibasa no anat nagtungpalo na pagkasalitaan na ken kastamatan kaya tumadladenggan ken buyaan dato yung programa tayo nalagip tinapalamas sabno adadang kay Mangigan tisto nga panakay portray na ti pagkasalitaan ni Adorico. Inagarodan ituloy nga ibasa pagkaan natin pakasalitaan ni Adorico iti Ilocos Norte. May katlungan tayo pagpilian para ti panakapili ti best leader of the first week iti bulan ti Mayo iti lakip tinapalabas. Nasapa kami nga naulila iti na manunemi nakurapay kamlaeng agsipod tanitatang ket construction worker. Awan ti turong, awan ti nasyaat nga turong ti biyak mi. Ta, kaslasang kumbay nga mangigan iti pamagbaga ni tatang kada kami. Napiyapay iti sibibiyag ni nanang manunemi ako na ni nanang hindi agsingsingpad kayo, ipas nagsyot agbasa, tabarbareng no, kabaylan ta kayo nga pagadanin ti kolehyo. Ngayon dinatayin ni nanang manunemi kaslaawanin ti turong ti biyag. Nang rona di addan ti high school ni manang. Kanya sumangpet nga kayat na iti anyaman nga oras. Kaasak idi manunemi nga siyak tagdalus, siyak tagluto, siyak pa'y taglaba.
lalaki ti kinatawak manong naming nga makarkarok pa yung babae. Aging gangit agturpos ag maternity high school manong naming ket ko na kanyak ti tatang. Makamo ka maternity biyag mo. Nas kinimanang mo. Bahala kayo. Kanya-kanya tayo. So, anong ultimo ko itag? Construction worker lang sa mamartekak. Maramit ko Gabi ito daytoy manong nemi maimay-mayangak. Kasi ti may sangal daw manong nemi magmagnaak ngem awan ti turong ti biyag ko. No sa din no ti papanak. Awan ket awan manong nemi. Awan ket awan latta ket awan. Aging ga manong nemi nga dalang paguring kanyak. Barok, apay kastat langam. No namin anudakan nga nalabsan. At nakalatad to'y nga agbulmulang lang. Nakaunag pa ang panunutan. Pasensya kayo no, na-disturbo kayo. Nana, anti ko naman natanggan niya. Anti? Apa yan ang problema Barok? Umay nga, aglukan kan. Ta balay. Sige, auntie. Sang ko ama-amo manonaming yung auntie ti awag bulatang ganyak kunana. Nadadatiga po na manonaming nga si Muro takin kuana iti balay da. Angkel mo na to eh. Angkel ko lamlatan. Nangalanda to eh. Sino ka di Barok? Sak ni Adorico. Angkel. Among honey na numanin malabsak so na. Kabayatan nga dil-deliver. Kada to'y palang dil-deliver ko kada si Milya. Kada kita ng order. Kat ko nakarutking ko na apa yung problema Barok. Ada kad problema? Ha? Awan tinasyat nga turong tibiyag ko hanti. Inistorya kada kuwada manon nemi no apay nga kasya ti mapaspasamak kanya. No kaya't mo katagyan ka kata kami. Dato'y project ko, dato'y negosyo, gagangay lang. Agpatubuak, agpasimilyak, kadagiti nateng, agastamatan kadagiti ornamental plants, kasbagitan. Dito ni, pagsimilyak. Sa ano ada agorder, kaya siyempre, mapangko i-deliver. Adamat duwak yung sandang estidi. Ngayon no kayat mo, Adorico, sikat estidi. Agang kabayan dito balay. Niwat angkel mo, mga opisina. Sa talo na kita anak may. Handa mat makatulong at siyempre, handa na ruwam. Ibagbagak mat kadakwadang, ruwam da, tumulong ang handa mat sa baling araramidan da. Kaya't mo, dagyan ka na kami, soldon da ka. Libre pagyanam, libre kaan. Agyamanak, auntie. Agyamanak ka na kayo. Kahit do mailiw ka man sa Jibalayo, di ka sumarong ka. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi babaen kini auntie, siyempre insoro nak mo niya, di kitirumbeng aramidek, ang agsibog, agsimilya, mapanagkarga, iti pick up na, kada kita similya, mapami i-deliver, kada kita agorder, ken makasta nga open market, manong nemi di talawag, umay kami, aglako, kada kita nga similya. Imbagbay kada anti kina angkel, manong nemi, tamudak nga bagbagaan. Ngano kasano ti palang bagbagada, kada kita anakda, kat kastama ti palang bagbagada kanya. Kasla imbilang kanda kon nga maikapat nga anak da. Hindi pa nag-enroll manong nemi kastuon ti ragsak ko. Hindi bagada nga mapanak ag-enroll. Noan yaman ti kahit ko nga kurso. Gabot na ay ruam kanya kun manong nemi agpatubo, agsimilya, agtaraken, agmula, agriculturist ko nak. Kahit ko ti agbasa. Kahit ko tagbalin nga agriculture. Nagbasak nga road manong nemi babaen kada angkel kini auntie
Ket siyempre no, adal gundaway ko, mapanak sumarungkar kadatatang kinimanang. Nabartek lata ni tatang. Edda ka. Oray ta, napindas ka nung matibiyag mo raw. Kanya-kanya tayo kunak. So nga, inaramid mo mati. Nang remedyo, iti kanya biyag ba? Tatang, tasalun at yun. Di ka nagbarbartek. Dahil ito, iti biyag ko, arat. Di manang nga, kumusta mo? Di manang mo. Masikog di loko. Masikog ni manang? Masikog. Sinong tagasikog king kwan? Kadya boyfriend na. Ito ang nungurti kasarda. Yaka mo, ito ang kasarda. Bagkang ka barok, damang pawasa kang ka. Pagbasbasa ti bagi tatang. Agsipod ta. Agtrabaho ak. Sa kagbasa. Numero sweldo, kabay lang nga ta. Kasi nung nagbasa ka, di hanggang makapagtrabaho. Tatang, imbagbay ka daan ti kinangkel, te ibilang dak nga anak. Kaya dapat kahit mo sawan hanggang anak. Kahit ko sawan. Adamangit ko nga, pamagbaga. Nanda kayo. Karaklat at napatag ka na kayo. Kung porme no, anyat mapasamak ka rin anak yo. Kanya-kanya, kakas ko na yun. Yung magdalagan nyo, tatang. Nagbalik yak to, saan kayo ito nga baybayan? Naganak abalasang tigabsat ko manunemi itinamin dua agundaway. Kat siyempre, ni tatang, di bang ibat-bat yan na karakiti apo ko ni tatang, kat siyempre, aramiden latlamat ni manang, ti kahit nang aramiden, nga slawan turong tibiyat. Aging nga saan napakpakadaan mo, saan nga napuputan, ti panaglabas, ti panawen, agraduara kon mano. Sinungar ti mga bayikan ka. Siya, uno ni uncle mo, uno ni tatang mo. Ay, nagtumudla ka sarita ni tatang, auntie. Tanoan niya't kunana, di isumalat mga hapay kanya. Ngayon saan na kinayat manong nemi, tadi na kayat ti mga usawan. Ni auntie nga rod manong nemi, tinangabay kanya. Ay nga, manong nemi, nga isudamat laang kina uncle, tinangisarag kanyak, iti opisina. Hindi mga opisina akon manunemi dito'y nga nadanon ko manunemi ni Carla. Inaram ko ni Carla manunemi kat kasto ni tinagsak ko takalpasan ti 6 months inaklunan ti panagayat ko keng kuwan. Agyaman na Carla. Agyaman na ti kinayat mo ti kas kanyak ngawan iti turong ti biyak na. Nga magabukada angkel kini auntie. Ken gabuk kina apo Diyos. Nga iso ti nangibaon kada auntie ken uncle nga isot inaramat na tapos na kasi at turong ti biyak ko. Kinayat mo ti kas kanya. Agpadpada talaheng. Siyakmat iti nang babasa ti bakik. Ket siyempre, kayat ko nga naturong ti biyak ko. I love you. Carla, I love you more. Adorico. Haginggang ina nagkalaysa kami manunemi, da uncle kina auntie, iti nagparang nga panakanaganak kanyak. Imatandarmet da tatang kinimanang manunemi agraman ti kiti kaanakak. Haging ka, nga dimtengen, iti ka karabian, data, ngal daw, wano kalaysa. Kaya dito yan manunemi nga namin pinsang inikotak ni Carla. Carla. Adorico. Kaslasang ko pa lapat yan, manunemi. Nga asto tinagbalinan ti turong tibiyak ko. No saan ko nga tanging kalikago, manunemi, itinadaan iti kastoy nga klase ti biyak. No kaslakla ko makinimanang nga makaamulatan, kampo may no saan lang nga nasarakan da uncle kini auntie, siguro manunemi kat dayaw awanak kumaita. Ngam kapo kada kawada, kapo kada niya po Diyos, nagbalimot lang na pintas si turong tibiyag ko. Kat nakaasawak, itikas kini Carla, nga mangibat patig unay kanya, kat mangibat patig ibat patig ko.
Nadan kami talungan nak manong nemi ken ni Carla ket naragsak kami. Ni Manang manong nemi at damat kan asawa na adun ti anak na ni Tatang nagbarbartek lata. Aging ga nagsakit ket saanan nga nakabayran pa iso nga awanen ni Tatang. Awanen ta sa pulag pa ti biag mi ken ni Carla agsipod ta naragsak kami na ornos kami adaan kami ti katulong ken yaya mga aywan kadagiti anak mi nga nakananama tinaranya nga masakbayan dag sipud ta duwa kami nga agtrabaho. Dito nga ti pagkastarita, kinagyaman launay, ti alaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatig nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag. Ito agyaman nga pagayam mo, Adurico, iti Ilocos Norte. Thank you, Adurico. Thank you, mit kadagiti nagbuya kas kini Mila Milyare, ni Abalayan Narding Gawiran, ni Teresa Balmaceda, ni Erlinda Pantirosete, ni Rixie Castillo Soltani, ken Dumapay nga nagbuya. Ngay tumadlaeng buyaen kandagan, iti adada nga panaka-portray dato nga pakasalitaan ni Adurico into no Aldao, agsibot ta inday to ag-live into no Aldao. Aya, iti lagi iti napalabas, pamarante iti premyo, dati fourth grand finalist tayo nga ni Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti sungadan Paway Los Norte, kanagdaan na edita sa Jebalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Thank you for watching.